आयज आमकां सारकें अर्ली मॉर्निंग 4 कंट्रोल रुमांतल्यान फोन येयलो की एक कार कॉट फायर म्हणून हांगासर नियर रायकर हॉस्पिटल टॉंका. इमिजिएटली म्हाजी फर्स्ट टर्न आवट व्हेकल ऑफ पणजे फायर स्टेशन तेंच्यांनी इमिजिएटली टर्न आवट केलो आनी ते पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतना तेणी पळयलें की एक सिडान गाडी आहा, सो ती एक होंडा सिटी आसपाक शकता. ती एक स्विफ्टाचेर म्हणल्यार थंय पार्क केल्ल्यो गाडयो तेजेर ती एक्सिडंट जावन तांकां उजो पेट्टलो. सो टोटल हांगासर जवळ्यो गाडयो त्यो 4. सो ते पळोवन मातसो उजो इंटेन्सिटी उज्याची चड आसली आनी ताच्या सायडीकूय 2-3 गाडयो क्लोज बाय पार्क केले. सो तांकां लागत म्हणून रिइन्फोर्समेंटाक पणजे फायर स्टेशनाक हेडक्वॉर्टर्साची गाडी आपयली. सो इमिजिएटली हेडक्वॉर्टर्स सुद्दां गाडी हांगासर पावल्ली आनी जे लोक थोडे जे येयल्ले तेंच्यांनी आपआपल्यो सायडीकच्यो गाडयो मातश्यो पयस काडल्यो. सो आनी विथ एसिस्टंट ऑफ हेडक्वॉर्टर्स तो उजो पालयल्लो आसा. पण उजो पालयता पळोवन येयला की हांगासर जी सिडान गाडी होंडा सिटी म्हणटा हांव ती जी मेन एक्सिडंट केला त्या गाडयेन एक ड्रायव्हर सिटार बर्न जाल्लो कसो कळून येता. मेल आसले फिमेल ना ते कित्याक तो टोटली बर्न आसा. आतां आमी पुलिसेक इन्फॉर्म केला. सो दे वील कम एंड दे वील डू देयर फर्दर फॉर्मेलिटीज. एक कॉल आया था कि गाड़ी में आग लगा हुआ है, तो फायर ब्रिगेड आ गया. हमारा पुलिस व्हीकल्स ऑल्सो रीच्ड and it was found that the vehicle was on fire. Immediately the fire was doused and the person was severely injured, shift kiya, so he's brought dead. Basically it is a Honda City vehicle with registration Maharashtra, और जो ड्राइवर था उसके आईडी कार्ड से हमें पता चला belongs to the ID card belongs to Sujay Samir Surlekar. So we are further investigating the case, the matter. We will just see what happens. Prima facie it seems like the vehicle came in a speed and dashed at the vehicles here. So अभी CCTV और देखेंगे and we will. उनके परिवार को पता चल गया सर? That or the information. Sir, the guy is from where? Is he from local? Basically he seems to be a Maharashtrian. आईडी कार्ड एंड ऑल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, थाने का है, ठीक है ना, नवी मुंबई थाने महाराष्ट्र का. इट इज़ ऑल्सो सेड लाइक ही हैज़ ए फ्लैट इन ओल्ड गोवा एज वेल. अभी जस्ट इंसिडेंट अभी हुआ, दिस इज जस्ट फ्रॉम द आईडी कार्ड्स. वंस द फैमिली कम्स हियर वी विल गेट टू गो. Sir, what is the age maybe? Sorry? Age? Age he will be 33 के आसपास. Basically date of birth is 33 years. सर सुबह के वक्त कहाँ से आ रहे थे जब पता चला सर? नहीं, that we are seeing इस साइड से आ रहा होगा. So might be the guard vehicle lost control or something and dashed here. It's all, we will see the CCTV cameras and then we will finalize what has happened. But prima facie it seems like the vehicle was in a speed and rammed here. These 3 vehicles were parked. So the other vehicles have also got fire. एंड जिस गाड़ी है स्विफ्ट का गाड़ी है वो एक्चुअली आगे जाके वो फेंस में लगा भी है. तो इट सीम्स प्राइमरली सीम्स लाइक इट इज़ ए रैश ड्राइविंग. So what case has been registered now? Now we will take as an inquest proceedings. Okay, so once inquest proceedings में we will do further investigation and if at all any suspicion or doubt play, then only we will take it as a cognizable. Right now it will be a section 175 CRPC.